Hayi kodwa singangavumi nje kuba singafuni. Kodwa ubhuti uphakela umthakathi unyanisile xa isithi imfundo ayisincedisi ngalutho apha eSouth Africa. Hayi, singangavumi nje kuba sifundile. Sifila ngathi uyasidelela xa itsho kanjalo kodwa unyanisile. Umzekelo ngoku iSouth Africa ikwi-crisis. Abantu abalwayo against yonke lento irongo yenzeka apha eSouth Africa ngabantu siclaima uba abafundanga. Now if abantu abangafundanga as we claim bayalwa belelwa ilizwe, wena ufundileyo wenzani? Because ayiqali ngoku lento, it's been so long kusenzeka izinto ezirongo apha eSouth Africa. Sinabo abantu bathi bafundile. Now if imfundo nyani ke beyifanele uba iyancedisa apha eSouth Africa, wenzani wena ufundileyo towards ezinto zirongo senziwa zii-foreigners apha eSouth Africa? Uhleli phansi nje ulinde ukuthuka abantu abathatha i-initiative ukuthi abafundanga. Ile nto ke ayitshoyo ubhuti uphakela umthakathi uba imfundo ayisincedisi nyani. Sihleli siphakamisa igama loba hayi mina ndifundile. If ufundile ke ngoku uyisebenzisa kanjani imfundo yakhe phela towards le situation sikuyo apha eSouth Africa? Yile nto imotsha ne-Eastern Cape. I-Eastern Cape inje nje ngokufunda kwayo. Funde kakhulu abafana base-EC and imfundo yabo ayibancedisi. It is the poorest province nangoku. Hayi ndisuka khona abafana bami eBizana, but it is the poorest province nangoku e-EC because abantu bakhona bafunde kakhulu endaweni yoba balungise into e-right, because ezinye izinto ke ziyalunga because usebenzisa isikolo, then ezinye izinto ziyalunga because usebenzisa inkani. Yabona ngoku sekufuneka inkani apha eSouth Africa kuthi hala kuthethwa kungenzeki into. Sekufuneka i-action ke ngoku. Wena uzothi ufundile. Le mfundo yakho ke incedisa ngani? Utsho kanjalo ubhuti uphakela umthakathi. Nki. Hayi, ngeke babambe. Sawubona Mbukeli. Nangu ubhuti lana ebuza umbuzo ukuthi ngabe imfundo isisiza ngani imfundo ngokule crisis esibhekene nayo eSouth Africa? Ngoba ubona abantu abafundile bahleli phansi abenzi lutho. Ubese balula abalwe nesifundazwe sase-Eastern Cape ukuthi bathi abantu bakhona bafundile but i-Eastern Cape yiyo iprovince ehlupha kunawo wonke ama-province akhona le South Africa. Mbukeli, akubeke lula ubumzola uthi uthini wakho umbono lana kulolu daba eshilo ubhuti lo ngendaba yemfundo ukuthi bafundile abantu but imfundo ayisebenzi ngalutho. Uthi ubhuti kwesinye isikhathi kuyafunekala nje ubeke imfundo eceleni usebenzise inkani iyakwazi ukulungisa izinto. Akube kwakho kombono. Siphinde sibonane evidweni elandelayo. Bye bye.